Kapatisi TV. ICFA University Meghalaya is now open for admissions for the academic year 2025. Explore our best courses and apply today. Fee concessions are available for domicile students of the state of Meghalaya. Kinoilam Jonga Meghalaya SSA School Association. Hagakat Saudrukunai Lar Arajar Posan, Gilai Tir Jingtho, how Director Jonga School Education and Literary Sorka Dilla, Ubaban Telang, G. Kashandi, Dagaba Jimut Bakasanat Puliputi, and Pinjanai Kijimpintrekam. Yaga Meghalaya School Information Management System, Yagabla Tibling Kotru, Kumka Maxims. Hagajia Keramikilar Pataikubor, Hadian Bakajia Kandoyo Director, Nagaliang President Association ba Aristotle C. Rambai, Uliatho Bakat Kum Gijing Shem Jongaseng, Bakajing Tumu and Pentrekam Yaga Meghalaya School Information Management System, Gidan Bon Gijing Duna, Nadukatarik Rongkam, Kajim Bakala Jongi Kerteng, Kajing Jaki Kerteng, Jokinohike School Barkiwe. Hakabiya day barkani, Uliatho Bo Director La Pentip, Takinukinuhike, Kabia Kando Jing A, Klavan Pa, Yakiti Jing A Jonki, Limbaga Sims Help Desk, Yagaba on Le the online system, Kanang Ban Pinbet Lut Dikijing Bakala. Tangsi Nagaliang Jungi ka Meghalaya SSA School Association Central Budi. Niwan hamni bat petik sya baro ki nohikai, kamtam ye ki nohikai SSA hapo kecela Meghalaya. Hakabe dei bat ka notification ka bala penmi da office jong Director of School Education and Literacy joka Sorkar Meghalaya. Haka kadru trik jong na Julai araja usan. Nakabenta ban pentrekam ya kane ka budget and fund requirement for teachers salary lemba kane ka Meghalaya School Information Management System lani in short ban kot ka MEC. Dekat kum kane ka shiti ka bala pa da wi director di sa Bantelang ka Chandi ila tha ya baro ki district school education officer ban pentip sya baro ki school hapo kajala Meghalaya lagi dei kini ki graduate school ni ki SSA school but ki government school ba hakane ka next quarter kababot medu punai August September October bat kuta teter ki quarter ka sakmat kajing pelai ya katulok kandai be jemba kane ka maxim portal te nakalian jungi hamang nila page ya kane ka portal how I appreciate ya ka sinjam ka nakalian jong ka education department ka lashin kamkan ban perlong transparency hakabay dei bat ka jingsing ya kutulok sya bor category of dishes te wala dalo kalian jungi appreciate na kidot kadto ka ne pat ki points ki bang ikwa ban suggest ya ka government patunju ya ka department kanang kinlaban penghasusu agak dei bat kani ka portal timutalasni sukmen maragalian jungi nilayo ban yekendo yai director isa Bantelang Kapsandi office rekam jungi hakabangi la res ya ka concern jungi akabai dei kiden katu kani ki benta ki badon ka technical errors hakabai dei bat kani ka portal kumban sukdeu kalong ma kadon ka kajing bakla kabaide bat ka entry ya kadin of joining jo kinoikai kadon kajing bakla ka spelling mistake kabaide bat ka kating jo kinoikai kidon ro ki missing teachers apo jo ka portal te nakalian jo director mane ila peni yani ya ka brief presentation kabai peni nadok shadang ba kuno ka portal ka rekam bat ka kajing bentoy Wanra in the near future. The hakabai ni bagini ki grievances ki bagi nakaliang jongi ila pensyo nakaliang jongi ila ayang ni assuran ba kin jenami sakawai kami ka apps kapandong kung ka ticketing tools mo kenang ba kini kinohikai ki ba don jinge ani ki ba don kini ki errors hakabai dei bat itu kiba mention tentang bakin submit ya kane ka grievances joki lengba kane ka sim help desk hangni kin submit pe direct hapo kane ka portal kamdon kami ki bakin le offline kin submit in hard copy kanong be online system banakalian joga department unda kalayo ya kane ka data
kan sa enter pat how kani ka Maxim portal kenang ba paro kinong ki genuine data but kinong ki data ki ban ya tadi ba kayu guys tinggi penting sebaro kinong hikai mo kamtam kinong hikai sisi ba nimde ban le ke hak bai le ba kani ka kam hoi wana da don kata ka cinta kani kan take come from August onwards they meni ni trend ni la kerpa ya director pada kali janggu la ai asuran ba ya kami ya menta kinong patreka katulog na menta jung na August September kan ya kumbajuya ni ka system barin te from October onwards instant ban pente kami ya kani di balai ai kani ka por na pada kali jung ka dipa na kali jung kinong hikayo kinyo ya ka chance bagi pa ya grievances jung ki alang ba kani ka sim help desk kabakin sa non sa kini kiryas ni kenang ba na kalian jong department ro kanyo ban tunbe ya kini ki technical errors kiba ki kendo hapo jong kani ka Maxim portal tini penting sebaro kino hikai kam to kino hikai sisi bakin dai ban kerke bai dai ban kena kam kidai ban check ba details kidong ki la kadai ban kerten la kadai date of joining la kadai ban qualification kenang ba kanon dan kano ka errors kenang ba kano ni show ka jingkumar hadir habun nakalian jong director ila itu ini ba kadon ka official YouTube channel jong ka education department kapakatan ka education department Meghalaya YouTube channel hak ba hapo jong kani ka YouTube channel tila adebo ya kani ka tutorial video kaba kita patai details kuno ban fill up ya kani ka form juga kani ka budget and fund requirements hakabai di pada kani ka teacher salary hapo atau kani ka Maxim portal sejauh ni ketui berkerpa di baru kini kai atau kini kai si bakin visit ya kani ka YouTube channel bakin go through bakin page kani ka video kenang bakal umran kan kacing bakla hakabai di ban fill up ya kani ki form hapo atau kani ka Maxim portal Wat penleno yakni ka kabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu sa po hajar hadu hnriu po hajar tingka menta philaban yo hagador lai po hajar tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo po hajar seneng phinyo tang san po hajar tingka amtang kata ka wei ka sopti ka de ka wei ka design tang na ka benta jongpi wan jet nok loi na molai moro bat na mot pran pho no menta hau khandai saw lai hnriu san pra hinyo lai pra